Assalomu alaykum. Boboy hoji 6 moh pesh ma ay xudit kirm girifta budim. Menimcha jo'kagi budim. Chiqilishida o'zi तुम्हारा tavsiya bdi. Ina huy kadin. Kirmora nigoh kak hoji jon. Ina nigoh kirma. Ina 6 mohda kirm ana mitashidaga ina. Ina naum ekanmış. Buna genki i fintay, i namichiyay, i texnolojiyay. Ina nigoh kin. Ina imja rasiyagi nestay. Ina toza bolush pushidagi. Ina nigoh kirma. Ina 6 mohda. Ina kirma din bacho. Ina kirma. Nigoh kirma. Ina ay poru da kirm bisyor shide. Ina nigoh ki. Ina kirma. Kirmak. Ina iyice de bromaday boluyla atadı. Ina tozda şey ina. Boron bud. Boluşa bor kada budim. Ina nigoh kini. Ina tay barga huyme kini ki kirma. Nigoh ki. Ina. Nigoh ki kirma. Ina nigoh kirma. Boluyla atada bromaday. Bu hamu duru da bu ayda bisyor buday. Nigoh ki berunda. Ina nigoh kirma. Ya barga me giri kirma ina saat kaşam kirmi tozda. Ina nigoh kini. Dehqoni da inşallah rahmu dehqoni da mekine mira. Bu boluşa bor kadim. Ina nigoh kini. Oxi saat kaşam nigoh. Ina nigoh kini. Ben boluy bardım. Ina nigoh. Ina nigoh kini. Nagen ki bu iyi tariya yagon çineste ina. Ina ma barubari şumo didim ina. Boluşa bor kadesta budim. Bu nagen ki ayca uca partoftesta. Yagon jona partam. İra hoji Muhammed Said girifta budim. Ya çibigi kimega baraka bi uvi. Ina xudo da ina baraka hamisha ina. İnşallah rahmu. Me partomuş. 12 haru bachara 3-4 روزه خورده است. اینا ای برگو را بگیریم که اینا نگاه کن. اینا نگاه کن موجیزه را. عید اینا. نگاه. که ایشا ای آنا ایشا بگیریم که اخیرا چی میگوی دیگه. اینا نگاه کنیم برگن. برگن میگیری تاگش پرشیده. ای سبب چی باشه؟ حاجی ده. حاجی را سوال میتیم اوزی بچه. ای سبب چی میبروه هم بیرون؟ ای سبب گرمی باشه، ای سبب خنکی باشه، بالوشا هوی کنیم با هوی نکنیم با نگاه که اخی اینه قیگه با ایجه اینه نگاه که اینه جورا هوی کد برگه تگش پرچیده اینه